3, 4 pogona. Znači ovo nema nigde, ovako nije živio ni Arkan svoje vremeno kao moj gospodin kum Ramović. Ide čovjek koji ne uništi, koji svakog dana sve mlađi i mlađi, lepši i lepši, bogatiji i bogatiji. Evo sada će biti, danas će ova šuga od čovjeka biti moj vozač i moj sluga, gospodin Zoran Zoki Ramović, najveća jajera i najgori čovjek kog ste vidjeli u životu, ali ja ipak volim. To je čovjek koji je naučio filozofiju života. Da se je malo, jedno sam ono. Idemo kumar, daj kume, iznaći da uđem jebate. Izvuci to konzervu od kola. Sada ćemo vidjeti šta Ramović misli o Draganu Dopuđu, mom majstoru. Da ima šta on može da kaže. Vimen Tola, da on ne zna da vozi jedno. Jer čovjek ima 75 godina, izgleda kod ima 20. Nikad u životu nije bio dva u istom modelu, što je stvarno za sve pohvala. Evo vidite kakva je to ljudina od čoveka. Kume, velika mi je čast i zadovoljstvo da se vozim u Audiju. A, koji je kume Audi? Q6. Q6. Kume, kakav je moj majstor zidar Dragan Dopuđ, ovaj iz Dalmacije? Kakav je on čovjek? Šta ti misliš ovako? Najbolji čovjek. Najbolji čovjek da se. Ta je stvarno ljudina. Ljudina od čovjeka. Svi ga hvale, i Đusi, Kristijan Golubović, sve sam kume javnu scenu, cijelu brate pričao o njemu. I Saška Karan, svi ga hvale, kažu da je dobar čovjek, da je ljudina. Da, ali mora da ti celu baštu ogradi i zadovoljstva, sve da ti dogradi. To plati, dao sam kume 1000 € sam mu dao. Ja ga počnem da kunem, sada ga prokrijem. Bolje da vrati pare. Bolje da vrati pare. Ako hoće da mu ide sve od ruke, bolje da ja kao vidovnjak i Meli Mag. Da, ti si Meli Mag. Vraćaj pare, da ti bude bolje. Ja, vidite, poštovani gledatelji, znači Dragan Dopuđ mora vratiti novac.